Musiasa wenkuma wa kuma Ntere Chegembe niwe Jacob Mantili nethiritwe agichumiria na kuria ngavana Kawira Mwangaza ethirwe akiaririria kinya wenkuchanio iria ciethiritwe cikioneka gatigati kawe na munini owe Mutuma Ntwithinkia bo bwithite nyuma ya tongeria bamwe kwithirwa kinya bo bakiuria Ntwithinkia ethirwe akiuma werone na kuga ni mbio iri thina gatigati kao. Nawe uria wari MCA ndene ya wardine ya Kithiniwe David Kahithia nonekete agitete Gavana Kawira Mwangaza na kuga kinyawe nethirwe akiaririrwa ni mwandiki munene wa county amona kinya munene wa Ritingugi. Koria Meru ndi watanire nontu tayari ndeni ya county ya Meru ikonekanite ekwina mirengo yirikitie na kumira murengo umwe ukithetagira munini wa gavana atwe Mutuma Ntwithinkia na urongi no ukithetagira gavana Kawira Mwangaza muno nontu bwante toirite na mbere cha kwirikana ati munini wa gavana na tunyetwe enkari yake ya kithirikari ni ithirikari indi ugu baba mwana bariuga ikobateri kwithirwa baba iri bonthe bakibumira kuga o Michael Bore barabangi bakiuga tayari rutere thirikari rurikitie na kuruta oma abwabu bamo betura bagera Mutuma iturie warie bange batura bakera Kawira iturie warie wone ndirona ndawe manto ya ikawira na Mutuma obura tone tigiti eringi bo bele bature bo bele amwe kosi era ndironere Ritingugi ba county bakiwa mawaziri yale nginya ya deputy governor bakiwa deputy governor na iturie tijira ya heshima so inkoria mama nonto bishop mbwera borenge na Mutuma reverend ibature bo bele beke Meru lainine gavana na aretie wonete county secretary aretie wonete chief of staff aretie gavana na aretie na atwira situation era irio na barabara were batamenya so far so good imbi byatumire Mutuma ari akwiya ikarone kiu biyo tomatokwira Mutuma iwo enera ndo nende iwo kamatete nkaranga era ndito otwire nawe imbi byatumire uri akwiya muchemanio ne na we bwithiritwe invitation. Dr. David Kahithia urari MCA wa Kithi wamwe na Jacob Mantili bariuga kwina thina tore antu betwe kwi mantu ndonere kinya ningwa ndekira question mark kana kiuria mu MCA barabate ba rutere rwa Kawira bagiutati ibagererie kwaria ndeto nyinge muno baikunjaira unenkero portfolio boro aboria wokera na arerie nyinge muno na imbeji ya mheshimiwa gavana Kawira Mwangaza iwe warerie we mwisho mheshimiwa deputy gavana nderigirite woni wewe mutheteri wa thirikari we mutheteri wa mama we support ora munene oro amantu kweu ira mporo baretie mbeo chiringa chiaruo lakini kauma burumbu we maburu mheshimiwa utarerie wetere kwareria manto yekuga Kalionga yagu utendere kuweta uwa yunte to mporo barerie utekechio na techia uma na munene oku atekario u baua ko mheshimiwa nteto imoto kwa ile kinya batu tore akari na toka ile to chunkona itokuona okinya wowe na kathina gaku kote kwenda karita kugia gwethora kwe makosa to abwithirie 2017 2022 either ya correct dirware kinya tukaringe tumate tute correct retwa correct makosa ya to abwithirie 2027 so inkoria Meru turege na nteto no gwetho kwena makosa kure itaringoro brantu bakienda lakini either ko correct manto ya tirware 2027 so Ameru iba baraba boyere ite ba wakanya bathane no kya kwithura wowe warinjirere ngecindiro kera ere kwi etacindire na waringo imbati mama koya kenda buritaniria ngwe na wiwo kwenda gwithia thirikari yi oro withirire ingi turekeni tafadhali. Mantili no enatumite entomo akiri akuruba njuri muno gukurukira akiri mukaririgite iwayo ati njuri ni ruturutu egi siasa ni thite na mbere county ya Meru. Windi mukuru njuri na inkwenda kurombera omba rege chairman ya to njuri bwana Kathera kuri antu bakwenda ocethera njuri bura ndonere bamo bari ukira bakawira Kawira bange bakawira Mutuma bange bakawira Mpuru lakini chairman oiturie na bwaku wekire honda kenjuri njuri choke bure buri gwethorwe kari etegethua muchetho kusindirona baba atura bagoto njuri atuguthetera oyo bange ngona batura atu njuri gatuguthetera oyo tio chairman bwana Kathera mukuru atuwete heshima Meru ekira honda kenjuri uoketa muntu utura kuwa ninjuri ekuwa atura na atura Mantili atura na atura mtungi lakini njuri niko kando na siasa ya Meru Kumegebe North Betan Class Chabari.